ebigombe byabikoguze kwetorora ihanga ryona byijwire mu za account z'abantu ezibari kwiguramo bitu bakabura kubika mu sente zabo sakwezi hona zine ikizubu cya sente nke zo kuhora kandi obwo abari kweguzamo bari binji bitu bari kushashura kubi n'abandi bakanyaga ahabwo kwehora za loni ezibatari kubasa. Mwije mwiguze na Buyanja Sacco abagiziremo accounts mwongere mubike mwongere mweguze kandi mushashore kurungi mwije mwongere mugure migabo kugira ngo capital base ya Buyanja Sacco eyongere kuhanguha rero kiyambi mwaba aba member kugira ngo ahora beno yetengera ubuhereza uyije ushange buri readily available. Abahango mbye sente nibagira ngo kushanga ngo okwehorana kukiro kubika kitire za Sacco nyinji aharutezyo rwo butahangara obwe nyinji zerukurondo buryo bwo kubasa okuhangaramo okuruga heru ya za Sacco ezo. Will be used to enhance the lending capacity, which money will be used to grow equity. Nahabwe nshonga ejo okubura kwa financial aid omuri za Sacco zebyaro nokutinisirizo buhangaza bwazo okwetorora ihanga ryona. Sacco zaza kwehora heru zine kuba nizitamo amagoba ga %10 rero kuzihora ba member nabo batemwa amagoba ga 25 zaba nizenda kuguma mu katare. Mwe n'abantu nibandi betenga okwegesebwa no kumanya umugasho gwo kubika mbe n'abamwe bakizibika uko munyungu naki mbeno nka tutireho uburyo ubu kugira ngo tuzakaburuka okwegesa umugasho gwo kubika no kweguza nintekateke kiri ku kirete cyango no kugira ngo baba batakumanya ubuherezo buruho hamwe n'abamwe kwakure kigambo Sacco ahora kukimanya ejeneroni eyo muntu wagwibwa hicigwereza no basa kuba ine ndijoro nebire ne runninga eri kugenda mu misho konkogire emergency eyiwagira hagire ekigwereze cyagwa mu wotakiteka tekiri no yija utangarize shonga yawe tukuhereza that loan within 2 hours ahabwo kugira ngo no babo ine rone eri ku runninga turukwetenga musingo turukwetenga ngo twaza kurambara ahabu kuborede nituba twabantu korengana niyo turi kumanya ko kutwaza okucendeze kizubeci za Sacco zumwe nko mu district ya Rukungeri nke ya Buyanja Sacco sente zabo batandikire kuzifixinga mu amagoba okurga ha sente ezo rukubazibikirwe na za shares is very very strong and it is able to sustain itself in the long run. Gasha kwa Weza Wilfred.